لێ دەوارە سەرحەد لە باژارێ حەسەکێ یا ڕۆژاوای کوردستانی وڵاتیە کورد حەمزە عەلی مالە کوردی یا کەڤن ڤەکریە لڤی جیهی حەمزە هەموو کەل و پەلێن کەڤن ئێن ناوچەیەن کوردی کۆم دکە هەم ji بۆ دەبارە ژیانە خۆ و هەم jî دا ku ev entîkeyên keleporî şûnwarî winda nebin. Ez li dervê welatûm lê min biryar da ku vegerim da ku biriya vekirina vê cihê li dewara Serhed li gel du cihên din û malê keleporê me vejînim. Min navê cih û malê kir, mala Kurdî ya kevin. Da ku entîkeyên kevin yên keleporê me pêşan bidim. Ku min ew ji derveyî navçeyê kom kirine. Spas ji Xwedê re min biriya vî cihî debara jiyana xwe peyda kir. Her wiha min li dewara miftî û kenîseya Aşûriya jî firojgeh vekirine. ومشي حالنا والحمد لله العالم عم تيجي تتفرج يعني العالم مبسوطه من هالاغراض. المالا كردية كفن حمزة همو كلو بلو انتيكين تايبت بكرد عرب آشوري و شركسان پیشان دده خلق جه همو پیکاتین حسكي سردانا في مالي دكن هنك دكرن و هنك جي جبر دستنگيه تني تماشي وان انتيكيان دكن دبارا جیان زیده زحمت بویه به تایبەتی نرخ دلار زیده بلند بویه خلق درباز دبن تنی تماشا دکن هنک انتیکه بو پیشاندانینه و هنک جی بو فروتنینه خلق براستی پره لباوان نینن وان انتیکه یان بکرن خلق نکارن نان خواه بکرن دکا چاوی انتیکه یک صفر به 200 حتی 300 هزار لیره بکرن کسی مرقدار تنی دکرن و ین دنجی تنی تماشا دکن باژارê Hesekê Hisiça navenda parêzgeha Hesekê ye wate Cezîra Rojavayê Kurdistanê ev bajar mozayîka pêkhateyan e Kurd, Ereb, Sûriyan, Aşûrî pêk vedijîn. Li gor arkeolojîkan li jêr bajarê Hesekê bajarekî şûnwarî zêde kevnarî heye. Her wiha heysit pêgehên şûnwarî lê parêzgehê hene ku xelk ji mêj ve انتیکیان جوان دردخن و کۆم دکن لۆلۆ خان ڕوودا و